Ahina mi kena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course I'm ta kha hetisa the official line up ya Gagash's birthday celebration. So ka siku of course at 6 May, as you can see, if you can scroll ka account ya Gagash, loko first scroll phone kuma go fika tsala this post here. Aku ni kombela mi ni pfuna ku hangalasa mhaka leyi. With all my mistakes, I'm still one of you. Inkomo leswi nga fika tsala swona. Oh, we understand. Ka Master T vele Gagash a nge tshama zondi ku swilo swi analyziwa, swi fike swi analyziwa fairly so ku hi kota ku va hi nga ri biased. So if I nyiketa this full line up so hi ta hi hlaya hinkwayo, of course xi kha xi va interesting nyana. A King Monada xi kha xi go liwena wankhopaja aska khona kuphila liwena leswi ni xo liwena wankhopaja aska khona kuphila liwena. I love that song. That song ya embarrassing leri. Then hi hinda hi ku beni Mayengani a mi lava ni mi endlela yini na vulavula ni vamatiko, a mi lava ni mi endlela yini na vulavula ni n'we va ndhawu. Lexi ni tsakisa loko xi kha xi mina then hi ku Dr. Josh Rema we wa lala wa sala hola va ta sala wa swicele hola we wa sala wa sala hola va ta sala va swicele hola vana mari marang na ku vuma ngoma ni ya pfuxela something like that. Yeah, bayo. Yeah, even then you could press Rangane. Va basuluka vafano, va hava mali ya byalo. Va basuluka majito, va hava mali ya byalo. Kung 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 kung. Kung 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 kung. The bagla. And then in the King Tsonga, you think it's a Gagash. I'm not sure if it exists now. Take a look, only lava, for in the lava. I'm not sure if it exists now. So then Ritiva got a King Tsonga, of course, a little Nipukile yo, Minja never la lava mina. Mifukile minjani va la lava mina, mifukile va la lava mino a ni ku timaka vana va la lava mina ngetala nyana ya dlaya xicele King Tsonga ya swi tiva no. Then hi ndi ku paparula leswo hinkwenu na ri tiva risimu ra yona a mixeni xigazeni n'wino hinkwenu na ri tiva risimu leri, to be honest. And then hi nda hi ya ka Xamakhombo va ri lava ku leswa huwo va ri lava ku leswa huwo va ri lava ku leswa huwo la ka nyanganyo n'wana mhani ka nyango la ka dzumbeko. And then ugebe wa marimba va ta ku komba va ka mhani komba va ka mhani va ta ku tirha va ka mhani something like that. Loyi gebe wa marimbo then ku Oscar Makama mhana mina ku hava u tlula mhani la misaveni a nga ko u tlula mhani something like that. And then ku J John do ba eto di ba electro kahle ya vanhu va timali so ya the cheese boy so yeah, because all the girl she's like Beyonce, never like girl she's like Beyonce. This strong swinene. Valenta ku xava xa mina na wena ta xi xava xa mina na wena. Emtani ku Black Myth hi ku khalanga hi ku gijima hi ku sina mpaka hi te longa ni vavasati ni vavasati hi te longa ni vavanuna longa ni vavanuna hi ta hlangana byaleni vavanuna something like that. Vo Master T va ta byela ku no risimu rako i ri tivile kwini mara Master T hi ni hi timenemene a ni hi vona ku saseka na hi ze ya krama na tisimu. Yeah, and then Maivo, and then hi ku DJ Ivan, hi ku DJ Jipa, hi ku Se Kun, hi ku Z the DJ, Teams are the DJ, Shisomsani, Semi the Pro,
kambe yi rini lo himbili nga ni xenga mino madlayisani something like that ipfaleriwini ka hlavusikizane ya and then hi ku mhani ri ya basuluka ex ya mina ya basuluka ex ya mina yo titwela ho mavavane yo titwela ho mavavane yo mavavane yo mavavane yo mavavane yo i hluphiwa hi mavavane hey then ku flora n'wacawuke hlayisani dayimani hlayisana ni dayimani something like that hi ku DJ Ndumiso DJ Mnandi Village Nika na Oscar ku ta ku ri MC as you can see there. And then additionally na the twins angula misala angula misala itakala mtiro misala itakala mtiro wakagaza phela misala wakagaza eish hayi and then tlhe of course ku ta ku na manyangatsi ku ta ku ri guest that album is trash album leyi is trash chataka a tshiki kunene chataka yeah so hi sweswo in overall venue ku ta ku ri Cara Lounge as you can see a Pretoria 77 Madiba Street PTA CBD kwale a Dorobeni Street loko heta ku chika bazini a futhi hakulu loko i chike a bazini veri a Bosman hakulu loko mi cheka la mepinda yeah and then event ta kha endliwa hi ti 27 ta May nkarhi ku ta ku ri 10 o'clock ni twe Gagash kha kombisa ku hey event leyi swa ndla yi hatla yi sungula hi vo ma 1 hi ku line up leyi ma yi vona n'wina ku yi kurini swinene yeah so in overall for now that's the line up loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe